Ara bala ang mayor? Is the mayor in or around or available? Or you can also say ara bala si mayor? Ara bala si mayor or ara bala ang mayor? You can also say ara bala si Maria or ara bala si Pedro. So is Maria around or is Pedro around? Ara bala si mayor? Is mayor around? Ara bala si Maria? Ara bala si Pedro? Diin siya? Where is he or she? Siya is gender neutral, so it refers to he or she. Diin siya? Diin siya? Madugayan bala siya? Will he or she be out for a long time? Madugayan bala siya? Madugayan bala siya? When we say madugay or dugay means long. So madugayan bala siya? Ano oras siya mabalik? What time will he or she be back or return? Ano oras siya mabalik? Ano oras siya mabalik? Pwede ko sa hulaton? May I wait for him or for her? Pwede ko sa hulaton or pwede ko sa mahulat? Pwede ko sa mahulat? Pwede ko sa hulaton? Ginapangita ko si Pedro or ginapangita ko si Maria. So I'm looking for Pedro or I'm looking for Maria. Ginapangita ko si Pedro or ginapangita ko si Maria. Balaan mo bala kung diin siya naga-istar? Balaan mo bala kung diin siya naga-istar? So do you know where he or she lives? Balaan mo bala kung diin siya naga-istar? Balaan mo bala kung diin siya naga-istar? Amigo ko siya kag gusto ko siya mahambal. He or she is my amigo is more of a male person. A female is like amiga, is like a female friend. So, amigo ko siya kag gusto ko siya mahambal or makahambal. So, he or she, amigo is he, so amiga is she. So, he or she is my friend and I want to talk to him or to her. Amigo ko siya kag gusto ko siya makahambal or amiga ko siya kag gusto ko siya makahambal. Palihog siling nga nagkadto ako. Please tell him or her I came by or I visited or I passed by. Palihog siling nga nagkadto ako. Palihog siling nga mabalik ako sa Lunes. Please tell him or her that I'll be back on Monday. Palihog siling nga mabalik ako sa Martes, that I will be back on Tuesday. Palihog siling nga mabalik ako sa Domingo. I will be back on Sunday.